Sarajevo je nedvojbeno grad bujne historije i šarolikih prizora kako u apstraktnom smislu kulture, tako i u konkretnom pojmu izgleda i građevina. Međutim, većini nas je, pogotovo kad je riječ o arhitekturi, prva asocijacija na tu činjenicu Austrougarska monarhija ili Osmansko carstvo, čime zanemarujemo čitavu epohu ne samo ovog grada, već i cijele ove države koja je uslijedila nakon Drugog svjetskog rata. U ovom filmu ćemo proletiti preko samo nekoliko od beskrajnih obilježja jugoslavenske socijalističke arhitekture Sarajeva, mada je nemoguće prikazati puni kadar ovog vremena i njegovog utjecaja na današnji izgled grada. Kao što vidite, nalazimo se na Skenderiji koja je iza mene. Skenderija postoji od 1969. godine, tada je prvi put otvorena na javnoj premijeri filma Bitka na Neretvi. Predsjednik Tito dolazi pred Skenderiju, on prolazi kraj ovog spomenika filmu. 2500 gledalaca koliko ih se našlo večeras u ovoj velikoj dvorani kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu. Inače, Skenderija je dobila ime po Sandžakbegu Skenderpaši, koji je 1499. godine na ovoj ovdje lokaciji otvorio prvi tržni centar koji je imao u svom sastavu 11 dućana, dvor, imaret i tekiju. Tokom godina su se ovdje odvijale mnoge manifestacije kao što je svjetsko prvenstvo iz stolnog tenisa, svjetsko prvenstvo iz košarke, finale Evropskog kupa iz košarke, a i dan danas se ovdje organizuju mnoge manifestacije. Iza mene se nalazi olimpijski kompleks Zetra. U taj kompleks ulazi i sama dvorana Zetra koja je izgrađena za potrebe 14 zimskih olimpijskih igara. Najveće gradilište u Sarajevu predstavlja već vrlo popularna Zetra, univerzalna sportska dvorana sa zaređenom površinom za umjetničko klizanje i hokej na ledu, primaće 8.500 gledalaca. Dvorana nosi ime po Juanu Antoniju Samarancu, to jeste predstavniku Međunarodnog olimpijskog odbora. Dvorana ima kapacitet od 12.000 mjesta, a za neke koncerte čak prima i više gledalaca. Koristi se u svrhe raznih sajmova, sportskih i kulturnih događaja, te preko zime koristi za održavanje hokeja na ledu i raznih takmičenja u tom sportu. Sada se nalazimo ispred zgrade Elektroprivrede. Ova zgrada izgrađena je 1978. godine, a izgradio ju je poznati bosansko-hercegovački arhitekt Ivan Strauss. Njen izgled napravljen je tako da podsjeća na branu, što predstavlja zapravo metaforu za proizvodnju električne energije. Kao i mnoge druge zgrade, ova zgrada u ratu biva porušena, međutim veoma brzo je obnovljena. Ono što je karakteristično za ponovnu izgradnju ove zgrade jeste da je ona zapravo zadržala svoj prvobitni oblik, međutim njena boja je promijenjena i iz bakarne boje prelazi u zelenu boju koju sada možete da vidite. Nalazimo u naselju Ciglane, koje je možda vama prije bilo poznato kao Ciglana Augusta Brauna, koja je postojala od 1879. godine. Dakle, u samoj Ciglani su se pravile cigle koje su korištene za izgradnju mnogih stambenih objekata, a ono što je zanimljivo jeste da je na svakoj cigli, pored inicijala firme, utiskavano jedno srce koje je bilo posvećivano Augustovoj supruzi Mariji, koju je iznimno volio. Sama Ciglana bila je tu do 1970. godine kada je to područje iskorišteno za izgradnju samog naselja Ciglane. Đuro Đalković je bio jedan od najpoznatijih arhitekata koji je pomogao izgradnji Ciglana. On je također napravio jednu od najznačajnijih maketa za samo naselje.
Naselje se gradilo od 1979. godine do 1989. godine. Samo naselje ima ovaj stepenasti izgled upravo zbog topografije samog reljefa. Trenutno se nalazimo ispred Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine. Ovaj muzej je osnovan 1945. godine kao Muzej narodnog oslobođenja u Sarajevu, a današnji naziv, znači Historijski muzej Bosne i Hercegovine, dobio je 1994. godine, kada počinje obrađivati tu kompletnu historiju Bosne i Hercegovine, znači od dolaska Slavena na Balkanski poluotok pa do savremene i nezavisne Bosne i Hercegovine. Na samom početku ovaj muzej je bio smješten u Narodnoj biblioteci Vijećnici, ali 1963. godine premješten je u posebno napravljenu zgradu ispred koje se trenutno nalazimo. Historijski muzej Bosne i Hercegovine je jedini muzej u državi koji obrađuje tu kompletnu historiju Bosne i Hercegovine, znači od njenog prvog spominjanja u dijelu Konstantina VII. Porfirogeneta pa sve do savremene i nezavisne države Bosne i Hercegovine. Trenutno se nalazimo ispred dva nebodera koja su vama više poznata kao Untikovi neboderi. Međutim, oni koji su živjeli tako u 90. godinama, ova dva objekta više pamti pod nazivom Momo i Uzeir. Ono po čemu su Momo i Uzeir karakteristični jeste to da su tokom rata od 1992. godine do 1995. zapravo bili granatirani i kao rezultat toga naravno izbio je požar. Ubrzo nakon toga, kada se rat završio, ova dva objekta su bila renovirana. Ako ste ikada pričali sa nekim starijim o tome šta su zapravo gledali tih 90. godina, sigurno su vam rekli za emisiju Cik Cak. Pa upravo iz te emisije dva glavna lika su Momo i Uzeir, po kome su ova dva nebodera i dobila ime. Često se u Sarajevu vode polemike oko toga koji od ova dva nebodera je Momo, a koji Uzeir. Međutim, sami cilj toga je bio zapravo naglasiti koliko smo mi u Sarajevu slični bez obzira na vjeru ili nacionalnost. Dakle, nalazimo se kod stadiona Grbavica koji je upravo tako nazvan zbog samog naselja ili Grbavica, izgrađen je 1953. godine radi potreba nogometnog kluba Željezničar. Bio je tu sve u vrijeme srpske opsade nad Sarajevom koja je trajala od 1992. do 1996. godine. Zbog toga je pretrpio dosta velike gubitke, kao što su na primjer njegova zapadna drvena tribina koja je bila potpuno spaljena i dijelovi njegovi koji su bili minirani tokom te opsade. Dakle, iza mene se nalazi stadion Asif Ihatov Šase. Stadion nosi ime po poznatoj legendi fudbalskog kluba Sarajevo Asif Ihatov Šasetu. Stadion je izgrađen u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, znači 1947. godine, ali je stadion do 1984. doživio jednu veliku rekonstrukciju pred same zimske olimpijske igre. Stadion je održana svečano otvaranje zimskih olimpijskih igara 1984. godine,
također i otvaranje EOFA 2019. godine. Na ovom stadionu su gostovali mnogi evropski velikani poput Manchester Uniteda, Real Madrida, Atalante i mnogih drugih, a pored fudbalskih utakmica na stadionu se održavali razni koncerti, a nama najpoznatiji je vjerovatno koncert od Dine Berlina. Kapacitet stadiona je oko 34.000 gledalaca, dok je najveća posjećenost bila 55.000 gledalaca u sezoni 1981-1982.